Riu muini Sami wa Kiambu uria winite rwimbo rwa kihiki Understanding ni okirire Moi Jose Gatutura ni kiria arauga ni aheanire ndeto cia maheni ceceni-ini ya Moroto. Itano kumenyithia ndeto no makiria ni no ngweho na gitio kinene muno makiria witikire gukorwo ge subscribe thini wa YouTube channel no itu no witikire gutufollow mwena uyu wa TikTok. Kuringana na wa Kiambu miario ya Gatutura ya kuga ni amurihiire rwimbo ruhururu studio kana akimuteithia kwandika nyimbo ni ya maheni. Wa Kiambu augite ati ona Gatutura ni amutiganirie studio undu uria aregire gukorwo akimuteithia na gwika backup ciake ciothe. Arauga ona nyimbo ingi iria Gatutura amuteithiririe ndari aciruta kuona acokire kurehe maundu nginya akiaga gucirekereria. Riu arauga kaba mundu akaragia ma akenya mwena wa comment section makorero magiukirira mundu gwitwo Sam wa Kiambu akiuga ni guthukiria akorwo agithukiria mundu ugwitwo Machete the King ritwa akenya magikorwo makiandikwo magikorwo magikia mihwa mwanya mwanya makiugo na Lydia Njoroge yakuga andu agwitwo ndeia ruthigiti haria kianda bobo-ini thara wa utige gukamwo naguo. Sam wa Kiambu very clear ni twaigua aya na musanii Mathia ko but I like Jose Gatutura and his song and adwaru Charles akawa no weapon form against the king shall prosper eno gehae koro akiandiko Soni Waweru akawa hii ndio shida ya kusaidia Ungrateful Souls na Dutaho akaruri akawa sijaribu kupaka matope awa king na Celine Muiruri agaikorwo agikia muhwa wake ategwitigira akawa roho inaniambia Gatutura alisema ukweli na Shiro wa andu makawa no nginya angiangaganithirie mundu hamenyaga andu kugerera mitugo riu ni mundu wa muthemba uriku na Masi Wanjiru akawa King Machete all the way na Nishwa CTN akawa ni subura ni hakuna mwenye amebeba mtoto. Huko kwa Mwangi wa Mohoro gakogi kuheana gitio kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel eno itu.